anya ngay. Anya nga anya. Jay sa katimanok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Nagtugaw ka man dito'y. Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasakpay? Agangas ka na. Darasam. Oh, nakaangas kan. Pudnon samot. Oh, apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao ah. Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, sikat itapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawot aklaang amangan. Isuday ta ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Ah, imbagam dayta? Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Isu ti kahit ko amaamuan. Rabi iuna yan, isu nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perper di iti reputasyon ko. Aywan ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, o kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisan da di tarwar. Ay, wan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapukun kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida kan ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray sa anak ko nakasla artista nanang, basta sa andak apagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tanday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie. Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa ilaang. Bumangon ka, takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging? Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam ang mabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang nga raw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isiti suot mo Ay, agladlading itak. Adami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo nga ibagbagam. Ipis matlaganyam. Ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ay wen anya.
Asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kugang? Nakadanon pa yan iji lugar mi. Sana siya ka. Saan nakakita ni tikas na? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perperdi iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y, Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, ah. Ni Ruben, JX mo. Ti awanan boin. Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see, Ay, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tanya ko matipagsaritaan ta, kahit nalpas na kon nga in-break. Damagampay lang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Kunak mitingking ka, hindi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sika tinaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man, no nya chismis data. Basta chismis, amumun dayay. Ibagam, tado ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Data? Ha? Aping iwarwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungarod nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat na makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo, inataywan nak man. Idarum ka talaga! Ay, saan ka mabutang nga may darom? Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya? Ay, pakpakawan! Uray siksi kalangan tinabat-bat ti alalaki dito'y lubong. Jack kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papankan ka, Ana? Anya mananday ta? Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon, Ay, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko? Ibagada naganakakon? Ay, anya lakit din, aya? Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inal daw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga asumardeng day at tao amang perde kanyak. Ang bayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Adda ka pa ilaan di tasangwanan ti Sarmen. Maturog ka lang ka di.
Pakasikuram aya. Alas 10 ni Tirabi Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kas kalalalian. Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Jak pa'y nalpas anangan. Darasan nga mintimangan Nagbayag ka. Ito'y ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan te konkonaken ka. Tilang tumad lang amin, ikabkabil mo di tarupam kay. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo tang agpay so da iti rupak. Kan, imbalon. Sus, makapadanag ka mag. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon ngay. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpayson day tarupam, bakit ay sus? Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipalingkay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana? Nagtungtong kami idikalman amasapa kami amakipalingki. Dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di amakipalingki? Agsakit, anti. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, anti? Limabagay di rupa na. Limtag. Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, anti? Di ka noong kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tati pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat buy to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Kumusta kan beautiful? Pimintas ka, Oo, kitain nyo tayo yung customer ko, ha? Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha? Ay, ala. Ay, may ta. Lala, Uy, gayam. Malagip mo ni Kumarik nga Inday. When? Iso dyan may kimatang iti na minsan. Bay to take to tiginatang na. O anya? Pimintas mat ka din nakascan ka. Anya pimintas. Pimangit. Abay mangin. Limabaga ka no di rupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo din nakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Angam, intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na.
nangag mo dyan baga ti doktor ba kayo? Wanang ko. Allergic ka kano, iti niya purus mo ti tarupam. Ay sus, day takit ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya, usarampay day jay ti tarupam, iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan mat gamain. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Ija ayan ti bakla, iji palengke. Sus, mamatpati kan tumat gamain. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha, kano adong malata ti makita ka kamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayam iti alawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't ko laang mat ati pumintas. Kasano akon ngay makaruar no kastoy. Uyawon da kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong timapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Ne, pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang di ta kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ay, Damag ko kat limtag mo't kano jerupa na. ay, basit lang maray. Taapay alimtag, pare. Anya tinaramid na. Basit lang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amamag, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga inyospital mo ka, no? Ay, saan? Ijay lang ang klinik maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay, kwa. Ay, limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay, saan mari? Saan? Nasayat nga rin no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige mari. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jerupa ni mami Apay jaro pa na. Person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan iti rupak. Saan mo asungsungbatan idawan? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addan tupay ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wen, mami. Ne, agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito lakok. Agas Ha? At dapay lakom nga agas. na, agas para iti rupa, no adda allergina. Ato yo. Ni, nagbasit mo tinday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ore basin, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mga lakan. Ha? Nagngina mo tin. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan tirumbang nga agasak dito rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudno man. At dalaang numaminsan amarik na ka medyo aggatil day ti rupak.
Apay ngay akas jay. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kas jay ka di? Wen, kantap no may kat day taan nagkatala marikriknam, adamat i-recomendak nga usaram. Bitla nga. Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, ken agas itinagatal arupa. Kas lamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanong. Uging sa laeng mo daytoy. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaang mo day tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakadaytan. Awan latawar nan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laitikas tanga ugingan niya. Tagam, sige. Tangay suki ka. Itad kunkin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kun dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa ngay ayaban Axel selfie aklang mat. Day talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursuruam ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana ko. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amuna nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Ay, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ay, kaslain mo bing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Dayana, anya a klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, ken pumudaw ti rupam dito mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Oh, kitaam da ito profile picture ni kumarik nga inday. Kita agman. Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak da ita. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wun man,
Paati wakki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na day ta ako marem. Kayat mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako mari dayta. Naman. Mabit lang. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Anyang laki din! Nasihat matimbay ka. Dulpo kagwapwa na customer mi dito yung par. Sigagad di mo? Pudman, pudno. Sika, di kagwapwa na customer mi dito yung hangout bar. By Donabel. San aya? Gatala nagyaman na nga rin basta. Oh, anya nga rin drink mo Gatay sigod may sa atubay to, kan may sa order apulutan. Okay. Anya ba Medya lang. okay. Mamit lang Kay serve ko the order mo Ading balasang, mabaling ka din umasidag ka dito. Anya ka dito masapon mo, Manong. Damagag lang ko man, how much are you? Anyat ko na. Kuna, how much are you? Anya? Mga sobra pa ikan ka tisang aribo. Saan ka kumamit nga agsao iti kasta, May sala ang abot iti naibos mo. Ngam nabartek kan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sungbatang gitin ti saludsod ko. Manu kaya? Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar. Kat for sale. Nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo. Takuray agawid kan. Salbag ka. Makaliplipakak man iti dayja customer. Kunamlan guwapo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Pres-presyon nakmeten kawanan bain. Ni Dulpo. Kasladat tililing na madaya customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uwe ka ni Georgia. Anya? Iso nga do tinag-work dito gumurgura kinkwana iti kasing ugali na. Anya lakid din aya. Ay, tinaimula iti panunot na. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y market for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan trabaho tayo dito kat ag-serve. Making nastorya ka dagiti customer. Yung dalita for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umit at kinarigat ibiyag. Kat saan tayo umit nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Ay, makadadaal itirabi. Parbangon ka mo tan anak kaawit ang nagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumong bat. Padalang talapanak, at niya laki din na ya. Ay nadulpo. Nagbabalang harudon ti presyo tinatang. Maalam pa ilaang ti umin-inom ijibar. Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa lang, gumadda ka man ang asumanaw. At niya laki din. Kasano asa anak asumanao? Katunggal mapan kay jay ili, kasta ti aramid mo.
Kaslasan na panagawit ti tao siya asawa ti aramidang. Makauma ka. Napan kagayam ijay hangout ti dirabe, paray? Ha? Ayon, pare. Ay na, makay ayaw talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag tinagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day balasang. Oo, na yan. Nyalaki din, paray. Huwag man pare. Ganamong gade. Imbaga kan kuha na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na siya. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay paray. Makaungit amay. Magusto nga na talaga ni Isabel pare. Kadyang matam mo. No kasanok nga iba kakinkuha na ti panagayat ko. Iso shortcut na. Isunto mo lang ti turong na. Sana ya. Jak man namoging nga paray. Likam na kitang aramid mo. Tama nga numaamuan ni baka mau. Oh, itaman pa nga daka dito'y balay. Damag ko, amapan kano aglako da Rudy itinatangday jay ili. Apay, saan ka amapan? Anyahin ko mataramidag ijay. Kat mapandalat tadi. Tanatang dangarod tilako da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga men ti ugalim kat. Uray awan tinatang mo, amapan mo ilako. Mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, ti kunam kit di. Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsong bat? Ala, mapanak tumo ti Jayle. Kamsan pa nga ita. Mapanak no nating ko, ti mapan ko ilako. Gumne, nababamot ti priso ita. Naimbag pa'y darude Tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Balitok ko naman. Ayos. Ay na, naimbag man, tain may kayo manong. Wala ding. May kami, taglako kami, may ti patatas dita paglaklak ko na tinatan. Nasayaat nga rin no kasta. Ket, apay asaan nyo akadwa, di makabuisit ti panagrupropa na. Ha? Asin ti bagpagam, aday. Di nga ibang kinti matana, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ni Dolpo, ti bagbagam, aday. Dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas to gali na. Ti panagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan. Ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Daya kadwami, aday. Ugali na talaga ti kasdyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan mat? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo ili di kalman, pare? Nasaya at lata, paray. Naimbag ka pa, pare. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, pare. San pa'y nga rin binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size? Ayaw, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayar iti patatas mo, ha? Kit, mapan kong to singirin na, kalpasan ti duangal daw, pare. Una, agpainom kanto man, pare. Tumapo kang ti isbaw. Iti kinabayag nga ajak nakaraman iti arak sila. Sika talaga, pare. Ay, wun nga yan. Apay, anya ti nararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apongto ni Sabil king nga. Preswam magkano nga may. Ha? Awan na dyan, pare. Anya laki din ay. Nay, nakapulas ka matdulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan Jayle. Ha? Anyat mapan mo alaan ijay? Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta.
Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka laagbain. Agrubrubot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basapul mo, aday. Kwa mana, imbon na ngamin ni Ruday. Diyan naglako iti patatas na idi namin san. Anda ka numati saan nyo abinayadan? Medium size ka no? Ay, wan. Ada, apay ka day. Imbon na ngamin nga umay ko kano singiran. Kasta ka day. Mabit lang, ha? Wan manang. Totalak lang, no manuti bayad na. Siga agad di man. Kas ka lang makigigtot ang nakakita ka niya. Di ka kadi akong ungat. Nang runa ita. Kaadok ti kwartak ko nagtumay. Kita man natin. Ito yun. Ayo. Nagpusko lang niya. Ado kwartak sabay. Anya? Maan ano ngay no adot kwartam? Apay? Umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout tapno ipalpalastog mo kada kami. Saan mo? Ipakpakitak lang. Isuan, ibagam no manok priso. Bayadak itamit lang. Anya? Ibagam no 5,000, 10,000. I can afford it. Saan pagtawanan bain? For your information, dito'y hangout saan kami nga agraraman anya? We don't tolerate those people. Nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatan! Pasensya ako man Mala, saan ako nagsasaw? Basta, isurbandang mo't itino mak. Agtambayak pala dito ayan niyo. Si kamot gayam, Rudy. Imbay ka, ngamawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin na bulan na maapit di kakaiso na patatas ko. Kasta ka day. Ay katun Umay ko lang kung masingiran ti saan nyo nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti apasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imbay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo ka na nga umay mangala. Anya? Ni Dolpo? Wan, iso nga intad ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba Saan ko mga imbaon nga umay naalahin? Anyaga po no bilang lahat. Sigurado na panamanan inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo dayay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo nga minkan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangout. Sigurado nga dayay. Nagawan mo't apain mon paray. Olay ka para. Apa yan? Inanong mo maglagtan, dahil takabsat mo. Saan ko akabsat dahito yan niya? Abay nga, dinanong maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo alaan ti bayat tinateng ko, yayan ni Boss Dona. Unay kamutin pare. Siguro, may ka dito, hitap nagpalpalastog ka manan na niya. Ay manong, gusto kay kiday tanging bagam. Imay nga rod dito ngagpalpalastog, nga ado ka no ti kwartana. Kan presyon na kami pa'y, kawanan bain. Nagawan abain man.
Kinapod no na, napan na sininger, ti bayad tinatanggaw. Asaan na yung pakamo kanya. Ibagak amin kinibagad mo lang ita. Eh, pare. Yaks! Nakababain nga aramid mo, si Kadolpo. Ha? Puskol matan tiropam. Ikaw, Kung namin lano, nagsao ka, kabayla mamang bayan iti tao. Tagayam, agal-ala kay iti bayad iti nateng asan mo kukwa. Awan babay na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan matgayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? Pasensya kan, pare Rode. Anya pasensya kay bagbagam. Ikaw, itrapawak, tinagastos ko akwartan, pare. Nagawa na bain mo? Mapangag, singer-singer, iti kwarta ti sa balay. Tapno lang nga dati mapan mo, ipalpalastog, iti ayan ni Isabel. Unay kan, pare. Pare. Makapasakit kay tinakim, tapno mo. Nagturid ka, mapan mangibaga, ijay, hangout, how much are you? Ngamsaan mo mo't abukod na kwarta, tinapan mo yun, salbag ka. Saan na maulit, pare? Ikarik na to, pare. Noawan nga minti kwarta, saan na mapan iti bar? Sana kasta mapangkag, singir iti bayad tinatang, ti akin natang. Mawatam! Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. Ala, what? Pare, ikarik ko nakmanan. Saan na maulit, pare? Saan ta pa yan alpas? Uy, iso ti arami ni Dolpo, mapan ni hangout. Agasem man, ta how much are you? Kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamlan no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa'y maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramiden na Uwan maray, isa bagbagaam da di Adolfo. Naglayngag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa'y mo iti saan na nasayaat. Ay, saan na pa'y ngayong bagbaga, iti bar, papanan na, nga daasawa na. Kanayon na kanu, baga abaraw. ti awanan bain? Makapangariyat Adolfo? Paiman? Di mo mo ti agbain si Ipudpay. Anya ka naman na neta bakit? Di ka man naging dadamat? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayat ti akin natang? Anya? Apay, awanan ti utak alinaon day ta ulom? Nasukatanan iti arak? Anya? Agasan man? Namang presyo kagayam iti babalasang ijibar? Talaga anak po kawon ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam ijibar nga awan asawam. Anya laki din, Dolpo? Ana? Anay ko mo isalbag kakiday. Adda anak mo babae. Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayabda? Maawatam! Uwan bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Syakti mababay ni tikas na nga aramid mo. Di pala asi ka tibayadan da. Nyalakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kadyo asawan, ipasublat yung kanya kung ti bar, uncle?
Wag kanakan. Sublata mo, tapuad habot ti paginkamam. Ay na, nakaragragsakak una iti daytang imbagayo. Nga mangkal, awan pa iti umdas nga urnong ko apag puunak no bilang laeng. Adamot kiti urnong ko ngam panagkunak kat saan nga umdas. Anya kalaki dinayah kanakan. Pautangan ka. Ha? Di ka madanagan. Adda may pautang kuking ka. Kun saan mo apakadanagan nagiti gamit gaputa sa anak nga agala iti gamit ijiban. Usar rumabayin. Woo! I can explain the gladness I'm feeling right now. Ay no. You deserve it kanakan. Isungag sagana ka. Tamanipon din tun umayalawas. Si kanti mangi-manage itiban. Agyaman ak angkal. Anya lakit din. Ay na, anya laki din. I'm so happy for you, dearest friend. Agyaman ak unay no kasta, friendship. Akalain mo, dona lang idi. Writer lang ako nada. Ngumne, bar owner itan. Ay na. Kas nadyak ngod pat dyan amang i-manage akong itibar ita. Nupay kasta, friend. Sapay la kuma. Tasan kang agbalbaliw kada kami agagayam mo, ha? Ay inayan. Kasano ko mga agbaliwak mo't? Anya lakit din aya. Uray sa dino ti pakadandanonak. Kan anyaman nagiti maragpat ko iti biyag. Syakla taray ti donabil akabat titan. Yung katatarakyan agayam yung. Dagta ka man. Dagita ka ti kikayat ko ken ka. Lumalaban. Katuan. Wala tayong choice kundi ang lumaban lagi. We're strong, you know. Ay wen, strong tayo. Saan nga uso ka tayo nga gagayam ti weak? Ay laki din na ya. Nay, agkat-katawa kamot ngagmaymaysa si ka Maria. Anya ngay ti kat-katawaam. Dayti man impose ni Donabel iti Facebook, nana. Apay, anya ka dit impose na. Saan nyo ay nakita? Donabel's Hangout Bar is soon to open. Kuna naman. Nakitak dayta. Anya ngay kumati nakakatkatawa iti dayta. Mayat kit dia, tamang rugi mutan nga agnegosyo. Anya amayat nga ibagbagamot, nana. Hay, siguro kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso na panunot na ti agnegosyo iti bar, Nana Sabel. Anya? Awan talaga ti babain na day di Donabel. Agnegosyo kit din iti bar. Awan aya ti sabali mabalin na apaging kaman. Takas di pay laang mat tinapanunot na. Anya kalakit din aya si ka Maria. Di ka latabaybayan. Tay kunada nga raw. Mind your own business. Anya! Awan man tinakakat-katawa iti panagnegosyo ni Donabel iti bar. Apa akat-katawaam. Nakakatkatawa mo't ngamin. Kaslaawan ti sabali mabalin na pagingkaman, takas jay pay lang tinapanunot na negosyo. Anya? Nagrugit ang kitaan. Siguro kat kwa. Kurang ti masusweldo na iti kinarayter na, iso abar tinapanunot na negosyo. Sika, kitdimat, tilay bagbagam Maria. Kat put no might, apay, isakit mo ni Donabel. Saan man nakasta Maria? Gumusto mo ti bagbagak. Awan dakes iti bar a negosyo na. Anya? Iso nga imbes akat katawa Maria, agpanunot ka kitdimot, iti pagingkamam niya. Sa nakasta day talamang babas iti padamatao ti among aramidan. Oh my gosh! Kasta gayam ti ibagbagaday di Maria?
Nana Sabel? Wen, agasam ta nagmayat ti panagkatkatawa na nakakita iti impos mo iti Facebook. Kasta ka di? Ay katala agkatawa latta aginggat kay kayat na. Isupay itultuloy mo kit day balasang ka. Ay wan nana, anya lakit dinaya. Sa anak man nga apektado iti tattao akas kankwan. Namumatan ti ugali na day di babae. Naglaing agkatawa no at damakita na. Kas itinakunak na agkatawa ka dilat taginggat kay kayat na. Kat mauman tulat ta Wan man, iso asaan mulatan nga kaskaso dagiti mangmangag mo asao ti tattao. Lakit di amom iti bagay nga awanda kas nga aramidem. Agyamanak, nana. Nagalaslakit din to ugali day di Maria. No apay matakas sa tibagbagana kontragan ka. Jakman amoy ti dayjay babae. Ay, tuloy lang. Laban lang ngayem. San ka kumang agpapaapekto iti sao ti tao. In the end, si Katimang pakan iti bagim. Saan nga isuda? Kadwan mat. Kaano akpay ayaan nagpaapekto iti sao ti tattao. Amunak mat. Awan bibiyang ko iti kakasta abampanag. Rombeng laeng, friend. Tay kunak nga rod, I survived too many storms to be bothered by raindrops, you know. Nagitawan ti kakayat ko ken ka, Donna Bells. Oh, you're so strong enough. Amom nga minay niya. Awan ti mapasamak, no kanayon tayo a week. Iso akasapulan nga agbalin tayo a palaban. Lumaban tayo mat Lakit di, patas alaban. Awan ti manggulgulang ako nada. Correct me if I'm wrong. Oh, da kayo magayam, Uncle. Wag kanakan. Kumusta ti Manu Arabio dito iban? Ay kad, nasayaat mo tangkal. Kasi na, adamot na tati customer may tunggal rabi Saan kami mat ama 0-0? Ay na, nasayaat nga raw kanakan. Sapay lang kuma, tagtultuloy latta kasta. Uwan nga rod, Uncle. Nakita, timpos mo iti Facebook Ha? Anya ka dito, Jay, Uncle? Dagiti customer mo nga agsalsala Wan, Uncle. Naalaak iti video dagiti agsalsala iti na minsan. Impos ko na dayjay tapno makita dagiti tattao. Kan amon dati location na dati Donabel's Hangout Bar. Ay, wuna, mayat na ita, kanakan. Di kay madanagan, Uncle. Ta sa anak mo't amakisalsala. Kan may saan a sweet dance ti ipaspasalak no kwa. Hadya kalaki din ay kanakan. Awan parikaw titi da ita. Amok nga mong dararamidag. Amok mo't lang ang mabutang ka nga uminaw. Muno agsala. Uray saan a sweet dance. Amangan nga mino agungit si kayan ayat maw. Ni Uncle man. Tila ibagbagayo. Awanam, talaga mo't day a babae Awan samot ten tinabat-bati a panagbain na. Anya? Asino man ang tikat katawam? Kita ang man ngamin day ti impose manin ni Donabel iti Facebook na. Agsasala damot ten. Ha? Ay, pakawanam talaga. Anya kami na ti parikot mo kenkwana. Awan parikot ko kankwana. Nga makakatawa aklaan. Gaputa impamaysanan at talaga yung negosyo na abar. Agasa man, tagsala-sala da pa yun. Siguro, uray day di Donabel, makisalsala mo tan. Anya? Kurang at talaga ti masusweldo na iti sabali at trabaho na. Iso nga agsala-sala mo tan ijay bar na. Daka mo ka. Amin asan arumbang nga pakibyangan. Di kalatamot agpanunot iti pagingkamang.
Anyalakid din aya ti kasta. Ay, naku. Maulawak, Mildred. Makapailok ka talaga. Day, Allah, adda ka manon. Sumong-sungad ka pailaang magkatkatawa ka. Nana Sabel, nakitam ka di ti impose ni Donabel iti Facebook. Ha? Anya mananday taya. Kitno ad na impose na nga agsasalada. Ah, jay impose na nga agtatayaw da. Wan, nakitak day jay. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay. Awan mag. Anya nga awan nga ibagbagamot, Nana. Siguro, awanin ti makukwarta na day di Donabel. Iso nga agsalsalamutin ijay bar na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka, Maria. Pudno man, uray pa'y ibagam ken kwa nang imbaga. Ha, anya ko ma. Total kat pudno mat san aya. Hay, jakambukan ka, Maria. Ay, awanin ti sabali ama panunot na apagkwartaan na. Iso nga agsalsalamutin ijay dance floor. Makapaulok ka talaga. Si kamat gayam di masabat ko, Madam Maria. Ah? Aywan, siyak nga rod. Papanamngay, nagpudot pa'y lang ti darang ti init. Kwa, mapana kon iti pwestok, Madam. Ada nga min ti umay ag-deliver iti arak inton madamdama. Naskan nga adak ijay. Kasta ka di. Siga ngay, sa dino mo tinagapwam. Ay, kwa? Di tala ang tersena ni Nana Sabel. Awan nga min tararamidak ijay balay mi. Iso anapanak nagtamtambay ijay iti mano nga oras. Ay, sana all. Naimbagpay kan ka, tapatambay-tambay ka lang. Si kakit di mat. Malangarod Inakpay, Madam Maria. Adamot na dagasak ijay ni Nana Sabel. Anyat ko nam? Dumagas ka ijay ayan ni Nana Sabel? Wan, Madam Maria. Apay ka di. Ay, kwa. Ay, awan. Mala, inka nga ruden. Isumat lagayam. Akas la madandanagan idi imbagak nga adda ti dagasat ditoy. Tagayam, imay nakmanin immarmarites ti Jaski a babae. Wan, ay na, kasta unay nga rod ti panagkatkatawa na itay, kabayatan ti panagis-istoryana. Ay, anya nga taaya, ti parikot dayjay ang Maria kanya. Maria kunak manlatan, suron kon. Ay, amumatan dayjay. Into lang nan ti kinamanagapal na. Amin ang makita na, uyawin na, no saan na akabailan nga artapan. Sabagay, kasjay ngamin ti ugali na, idi pa ilaang. Iso abay-bay am laeng, basang, saan mon atutupan? Agsakit laeng ti ulom no pampanunutom dagiti lawlawatan na. Iso upay Ay, kay man dayi nga babae. Tila tangag panunot mo ti mabalin na nga pagkwartaan. Saan kat akasta? Agasem man, ta ibagbaga na pa'y gayam. Asyak ti agsalsala iti impose kung agsasala a customers iji bar. Ay, anya lakit din aya. Agbirbiro klang dayjay iti chismis na. Amumutang, ipatay na no saan ang makamarites. Agtaltaldak lang. Ngam kinapudno na. Kasta una yan, arurod ko iti dayjay a babae. Huwag mo nang pansinin, friend. Masisira lang ang beauty mo, kunakmanen. Ay, una yan dagiti tattao iti aglawlaw niya. Talagang aramidan da amin akabaulanda. Makadadaol talaang.
Among do na, Benz, saan tayo anayan nakidikalman? Nairuwam tayo ni tikastang ugali ti tao, dito yan tayo. Lumabalbalin nga rod kat dakis tag negosyo, taagunga ti karuba, at niya lagi din aya. Husto ka iti daytang imbagam, friendship. Isobay bayam lang ida, friend. Saan nga isuda ti mang kontrol ken kay ti aming nga ramidem? Sa bagay. Ngam kwa. Anya ako man daytan? Tapno makisayan tirurod ko iti dayjay a Maria. Kasaritak to man numara na ah. Ay na, yaklapat yan dayta kasarita. Pagsasawam kit din tapno agnagam amaming pinsan. Anya laki din. Itaman pa ya kasta tilangam ka anakan.